Hello guys, this is Otoshebo Mama. Thank you for watching our video. Thank you for being there for us. Please do not forget to share with your friends and press the notification button. Also follow us on Facebook on Otoshebo Mama page. You can also see me on Otoshebo Mama backup page. We are there for you. Thank you for being there. Thank you, one love. I appreciate each and everyone. Bye. Not only see where I wait frustration of no job. See another boy now we say they call Osareti. Now that one just sitting on top now the shop. They get so and this Osareti so Oya beba wo wa buta. Wa bebe nege kai. Oya beba wo wa kojo. Wa bebe ni tami kai o. Wa na re wa dan mi ho kere. Amo ne tune logo na bia. Amo ne tune logo na bia. Wa ya gbiba ta go to. Whoa. Even said a lot of times don't they will say was when you guys will give they don't refer to this, they don't talk this thing. People they use high the pass and people they use ear the pass and get this so sales are was when why there's a queen no car supporting. E ba yen do ka well. In any which way make we pass the one other one go soon come on. In any which way make we do and make we general so when you guys will get she really wants her to use this little video and to expose you at the same time use and take this why Iyore na people at the same time I use and ask you a lot of questions. In any which way make we join actually as we join on another station be this now ETA do tell me about YouTube studio the channel where they talk about exactly the B and the channel where they break down exactly the B now we they talk about with the Yana now we Iyore we bag a video no I beg a video no una mo e piti jani yesterday. Onedi ma because ni eye na e de pe heje ba je e de pe si ologo ma pe ki pe. E mata. De pe si ologo ma ki pe. E mata. Ta yi yo ni no bi omo se. Iya. Na so. Le lu gwa o so bu gwa un ne ro lai wo. O wa so ba wa. Wa ku Iyore kwa. Apa ni Iyore ke wo no na. Apa na ke mi po no. Dame ha unu na me no vada. Ege na gbon ya fefe na ka gun ana na Iyore go wodu ala je wodu a chese ewe iye ti agbove e ba we hian do ka we ni agwegun bo bi la mo ene e we hian e ba we hian do gun ege na gbon ni ke na gun e wo ga ala je do a chese ewe e hu agbin na ni ubi ami e be ge ni anu ge na ro bi da do ge ma ya fefe na do ka we Iyore bi nu na ge ma wa de uladian udu arobia hian Ona hey ni eke ya go we peti we it's more than 4 years now been 5 years e ba we okay your name go ni eke be yari go e be no dagina mu jane o we ere to yari go kede ni ade we ma side be gani e mani ga gwan bi mano ga gwan be gani tu we ga alajan do ide eruhin agbina and there was one time na ka we ni normal your guys page eruhin alajan do agbina kin gbina everywhere ga we be gani they will not say son wa bi je boy mi Iyore nano they will not say son wa bo obi otobo go bo kan mi Iyore nano e ba we han do lajan we to jari go e ba we han do tamagbon be e ho la na amerone no dada ye ya dane be mi yari ya ne na okulo ne ba we han do lajan we ba we han do gun igbofo ni we mani ke igbofo Iyore be ge ni ke igbofo no we ga ha we igbofo no that the same thing we gi una you understand iba we kan do go iba we kan do ta lo laje opa go be bo ni Iyore no when it no when you are to Iyore very digging already asas miss no say digging we wa ye very total we it we we already then me ya go we na egbese ti okidore Iyore frustrating ne Iyore frustrating ne egberi gbagbo e picture ni eri do munya hu na we wate ka mu ejiji ku we kiria we wate ka mu eji ija ni just ge nikao e bible nu wati eni wa bege kedi na we ni ya pretty picture ni aga ge nikao wa mi o
Iyore here ka we demi ni ehuna da magba abedion no mekpeti o imi ladian we abedion no tie bonu we yan abedion no vie ni ka o ladian do ya tie bonu we Iyore hu ni me hia tamu we ga wa ho nu sese ne gbo we are edo we ga ho na mogele believe we yes o enwine sugele nwina since ya tie bonu we na be do ni we ya prove ma ya bo do ni be nu wa we mwanya hu ni wa se o da we gwe before ya ke kiro na du ga nu hu la se ba o ya ke kiro no we nu la wa since we claim right be banana ke ne Paris we na we nu we do na we ya we be do we ga wa se ba ni wa ri ne picture be nu ri enya hu na bo meme na obe no meme na we nu hia sanfo na you want to cut chain na we wa se wa ri enya hu we ri onu hu ne da do ge wa ge we o ni ja ni yesi ge le motor e bi ya wa ge we uswe ata be ba ni so abe dion ni re ba ni we gi filu pe ge be ge ni we ti agwale we no mama ni ni ahia yo bo kan enwe ro baba gi ni ne nu ja gbegbe agi abe Burkina Faso ni we gogo biri mi no yen na do mu na ejema izebe mu ejema be obi gbo igba asin because again ejema na ara gbon be ge no obi gbo be awubo so yan be gbo igba asin mi that time uwe ba ni atiti na be do uwe ona iwo we ye blo ma you understand Iyore me egba de nu we we nu Iyore take your time okpe ni keta we take your time e picture ni we mana mo ye ba ni re gbe oku we enekere no mana we eje na no ma we eje na we picture ni we na ge vie yo tone de picture mani e ma no wu eyan ta mo we nu ja ro nu ja re jari oge rabi we lati we o de picture ha yan we nu mu lati uri oge ebo My family is doing well. Why don't you Iyore e na ma give at e na oh doing well? Why don't you Iyore frustrating making no social media ni Iyore ali ago Kenya. Why do Iyore? oh we ni e wa ni e customer gire abi customer gire Anybody no respect you. As fast what ya we ame. Bonu weti. Iyore ma bi pa be kinu wetu kai. de bono hia se boni amugbi o ye hia do ti no ma be ya ma o Any opani ya si wedigin. Eri e pa ba ko na ya si wetu kai. e boni ni asi lo la ti boni ara pologbo e te dore e le hia do ti no ma be Egigi ku ikewe anedo ya kegbe. Egigi yan pa kiye ye be pe ti u. e jani yes gebe motor do ya kegbe ma correction I have to correct you. There was never a time ya a story ni where Ijani yes gave a motor keke ide no ko ya kegbe. We gonna have to make a fake story. Amen of Vada. Edo State. Oh well, Edo State in Paris, no, abi aside Paris wo. E ban we here doing. Edo State to well, we aside Paris. No, abi Paris we o working. Opa wa e gbagba hin. Whether leko whether seko eko keka because o gba o wenye o ya ho ebu hu tagun no we ya tede ran no fi pegi o tornado ni ye E ban we e go fi pe e queen before we ke do ade ba e yema egen we na ade ba e be gan Iyore ma fi nu get do ne we je ke bi am bog bi Iyore we ma je ade ba we ma e go fi nu get do be gan e ban we do e ban we Iyore okay ogele we to ogo uwu fun gele go wa je we na san la de we na do en ken we je na sorry very sorry abi we o bi e do reko yan reko kakabona o we ke wa fi o we la poti de nyama we ma da akwa mi we ri la de we poti ama we to ri ekinu no anu ri we ko enu we yaku ogi we ba ri mo gbeso mi e wa go we ten o gbeso mi e ga go we do age we o ki olowo na oku na we igwa je Iyore we me no ready egbe magi oku we e ma tata mu we egbe magi oku we kaka yari olotu gberere o sapo nuri enu payu sentu ehun we egbe ma oku we no meje we we frustration of no just no ro le lu we here Iyore wa ye bo we frustration me frustration Aga Nigeria de no ro because you sanu we are tiki we man yeri go no we back
Ema no me hunwe. Oh, new me ba no reke no weye. Igo na Iyore gị mie na igo kerekere gị mie ọmọ netune lọgọ na bịa igo kerekere Iyore gị mie keke igo na ige pension gị ji ọma ọnịọ igo na Iyore gị mie ehi arụsue na bigbo ya se anyị ehi awarụsue na bigbo ya se anyị nwe Iyore ogwa ni Iyore ya asho begero na wede no gwa mesu mi pu nene mi wede gbeshu ni Iyore ya be fake life in wa ya live. Oh God. Ọpẹ́ ní kẹta iná wí máa yà ní rẹ́lẹ̀ fídíò náà iná wí máa live fake life ìgbé ó wà ní màmá bọ́ máa wí máa bọ́ ó wà ní màmá dẹ́ máa wí máa dẹ́ màmá ní à impress o bẹ́ẹ̀ ni mẹ̀yẹ́ náà mẹ́sẹ̀ tí impress ọmọ rọ̀ pa ìfẹ̀yìn àgbẹ̀ máa yá jọ all of us including me ìfẹ̀yìn àgbẹ̀ máa yá jẹ ìfẹ̀yìn àgbẹ̀ the highest level Iyore o ekun ni ọbẹ̀ ta wẹ̀ ta unu na bi ho ika bi ho bu nuru pa bet eme ogo bi gbono do suna since February megi ho we mi a heme me iho ni na do mi egbu unu ma na wa ho ime ho nu wa ka break e down ne wa ga broke table leg na ikhara kwa ido fe koro ido a straighten me honest since February well Iyore wo bi gbo ike kinyari ya nebu koga ogitie iyohi ike kanigita since February emegi ho omanita mami na we mata na we ma meta la dia ya aigage na we afa kwa ge idoge dogel de mata gele no dogele come to pass ina gele doge ike kenori ayo koga Inyagi tono ite iriyohi oi kaka nigita kadari ade e ba yagi gwikeke ni ya gwa ese egboko omagi gberaba omagi seke no rie o rio igaje no ria time mama that was February. So ebi nojo bi gbokpa emi bu nojo bi gbokpa iwate sogo won wa ni ne according to ebi ni de ya do we believe o because queen opata ni na ho o ma ni no te story ni mama obe gun aka le queen na do ta emi na do ijaji so owo ejinwe mo gba esosha mo gwa ne diwa ga aje iya hasane ediwa idezi iya hase owe sosha no diwa ga aje so ala no abege nunu eje dojore ge Iyore no majore ota mo bigbowe obigboge ediwa nya wa so obigbo na do awe afioko dibe owe diwa ba ni yana garo wọ́n ẹ̀jẹ̀ wọn ṣẹ́tì pa ọ̀fẹ́ kórè fún pàbà ní ọ̀nì ìgàgé ìjọ́zọ̀lọ̀ bọ̀ ìkànnì ìjọ́zọ̀lọ̀ náà gé kí àbọ̀ ever since ọ̀yà fẹ́ kó àárẹ̀ fún pàbà bá ní ọ̀nì ẹ̀gígbé sànà àgbọ̀njẹ́ rẹ̀ kó gàgbọ̀n mínà sẹ́yìn gómìnà rẹ̀ náà nàrí àgbèsè àríyá bẹ́ẹ̀ so ìdí àwọn oníjà sẹ́tù ìdí wọn máa wọ́n wá bẹ̀tẹ̀ alánùnú abẹ́nàtà mẹ́ orígbòrẹ́ ọ̀jẹ̀ wọn mọ̀ wá. So ogi seti fuani ohaya tomwa when MC ni kai ogi seti fuani Iyore na ko onwe ota giapa ne na giapa ne eri ya ko oni na gwe ke o oni na ya mu wa orere bi ele igi Iyore be no igo ni Iyore be mi wa Iyore na do paki na do mu egbe ahian o Iyore na do alajan do atamo ma gwe eri ogwe ni ado pe no ke imi e family egbe bi yan je wu elege tegele Iyore nu Iyore Iyore to gegbe oh God Iyore to dey lie so eri oni no Iyore na do paki ona ari odo
so Iyore pa social iyamuwa ebani ishetro ma na ido egwe ogwa eoge dinwa ikomana do areba ni everywhere teta miye tewe dinwa nyawa okay o ina bi areba igo no tere abigo ni ateriere emeba egi kakabo we otia pa abobo eso na ido we amenwa bo usun ekwini gibe pa eso na ekwini be gugun eni na be damiho so the people many people na ido backslide yamagi rigojo yena do so ne ma gulo bo be here na ido withdraw ya no na we gibe suge bo ya na withdraw igo girebe no ka ireji so aba pa abobo be no tinya apa abobo eni opa gi iro na ni kwa gege ya girire ani kwa gege ni ese centroma ya living centroma na be go na me koma be jiba igo girebe no karere jenwa ma ido wa jenwa nyawa igo gire devni gi je oro na uno ria no mama na una ya gi jau heti hiarie ene sweet anege owe me sweet di middle Iyore when wa mi eni ewe me sweet di middle ino de eriwo sweet di middle eriwo kaka eriwo so we Iyore me sweet di middle so ye me ni Iyore ja you ona eko be toni ona reba obi gbona eko pa o wa da me ho anytime wa ya mi video na audio na wa eko da me ho wa eko die ho do wa me popcorn wa eko ario wa eko da me ho dog de wo no me hia ba ze pe ban iwa ima dem na ba oh god ya be de gbe tore ban ma che oni tore oh god iba be dojere dog de wo no wa eko ja wa ario di nya wo no wa eko ja ario wa da me ho otana here tewe ni apake do no gba je do ogba maye setting ma ye mu egbe so ena iwe ni be zole so de dambu pokma won pokma meme ena e ko ri eso la janwi pokma wo na we ni do we kare so kwa wo here so o gbo na we so gboko na yes setting yes I cannot live the rest of my life with this type of a woman o gbo na e ko pa o ona e ko ya hasa ya je echinere wan peke be wian ona e ko ya hasa na amugo ya je wan peke na amugo jobudo chinere wan peke o yari ebudo ega ni Iyore gi do ya han gwe o yari chinere wan peke ona wo bigbo we yari oku obe mo ya mu ko jiyan ibi awuyen gin ona ya we gbona na ona ya we parara na we pororo o bigbo na gwe o ma gwe ya mi upa ina do je emene obi omo mo pata be ga ni go slow. Oh well, let my cocoa better this year. We married to wife. Now Oma geya begi ohi pa. Eri obi gbo we na obi gbo na we. All the money Johnny Jessica bring this year, I will marry another woman because Iyore don't have sweet in the middle. Oma Iyore ya begi ohi pa. Oh now Iyore, I not married you. If you can't stay, you can't bear it. You want to go? You are very free. You go. I don't have anything to do with you. You don't have sweet in the middle. Iyore don't have sweet in the middle. No roni Iyore mo wa ma moseba ko. O ma moseba. Eri the person time na we but Iyore is okay na. Me will talk bet we ni jami. O wa ma no moseba we mosebe ko. Ebe mosebe be buwo only gita mama ogeni ki ba gbon ina gege since February me have it story now since February me gi won
na kozi na kwa ri yi pokma ba na kwa gwada yi pokma ba ni bene omana ka we gwadara do speaking true na kwa gwada yi pokma ba na kwa gwada yi te we 3 hours ya te ya de no gbari e do na we 3 hours 7 ya te ya ifani pokma ni bet na we fane so ko ni we fane so kwa bo we tale so kwa bo ne ya be lighty you know so ere wo ya set you ere wo ya set for ario we gbona we yan set continue I cannot continue with you any here say frustration in Iyore na depressing na I cannot continue with you Iyore gijage I can't emi so giri wa o nothing Iyore na desuhe bakhen hino na he we are set osomo no swe no swe yani oni wa be yoge wo bo pawa oni ma on Iyore salt and water ministry na close be na we are tie o a doctor doctor zero of Paris ni oni maluzi o maluzi mi opa salt and water na wa close be na o site o maluzi mi roporopa o wa genoge maka kwini jade de ehie bo o ma wete kwini we gbe so zieni ya so millions na bi agun yen yege ri so ni na yo boy afu efe na egbe na wa kan egbe na wa kan ba wa no bi opa na na wa kan go yen yo boy afu ni ya wa begi go ni go ya adele ya account gbegbe and yen na Chelsea onori gwan re we lare iyan bi je boy gbe we je boy go small boys igo mo eye boy ni je boy wa we gano oge kele sono me ye boy na we do abanu we do ate gbin me abanu no na eye boy na mo gani gwe ona mune o me iga ede ni e tama we ni agiyan me be mi ron rowo he ni o wa be ban wa we dey pint wa dero wa dey pint wa dey for we you he be maya eru abe we je boy emna ni go isono me ya ma itama we no wa de we tu mo se do we ko do na we na hwe mi dokpa ya itamo ya mi ron wo ni sanwe be gan we do nyoni sama ya be la video we wa go ni same ge we no je o rero organic gwe we wa muneni oni mare de oni wa fite o mai ti tomorrow organic gwe metie na chest we dey oni na chest we dey ona chest ya ona chest ona aladia o ri ogene no pa aladia mi joro se so nu wa be owo kan no bi otobo wa bo e ma gba me zo pa nu wa zo ku wa bo enu wa gwi de mede eri o gijo iye boy na be jo ma e me ke nu wa iye boy na de kun de egbede o gi me pa ni iye boy gi ta ma we ero won se zo nu wa e mi jore na be no abe ma ya ifun me abe ma ya fe nu wa bo gi egbagun ya se ati gwa be mila kimu we gba be so se me gbe ne e mi jore na be no oma eso wo to buwe ma la de mede e ba we han do ka wi Iyore ma we je ma ya fe ya fi ogin buwe ne e ba we ba do aso ni so ni ano ma ba do atemi si do again na make na wo oje me o oma ko ma no gi de ba mi danu we na egwe mi danu na una eze de egwe mi danu na de ba una gbin na jo o ma ni o keri ano so onya wo kan afu o ma so bo we bi aja we gi fu ni o ma so bo yo bo ya fu e o ma so bo we na do aladiana do akike gese boye e kharani nu wa fi yo to ni e kharo oge ni e khare mi dan wa fi yo to ni e se yo ro pa ayo when you just went from the foundation wa le yo to ni wa de ba wa arugo to te kharani emi no kwa ade do de gbelu wa ya hu ku gbe ba ni we ge de sanladian bo yeye wa salade we kan junu we yawon muto abe ma ya fe nu ru di Iyore ti bono ajunu yawon muto ube no ho agbo ho agbo yere no ogbo isan no yawon muto nu we mi ya fe ni e ma ya ni sister le me so ti ge ni ti bono ni ru di Iyore wala wa yo bo me o ama ense we wa ato ni we na ru do ni ladian imi every day by day aga ho wa ri o tornado o ma no ladian jo ja na be kha mo ba e khamebo wana ya me e time wa ide gbe je bi ade bai je bi aside
eba we can do ka we beg me okpa eba we can do ka we hem okpa no sunu queen you go nowhere o together you with your must live as one umekenurie queen o together you must live as one together you with your must live as one umekenurie together you must live as one obi okore mo wa kina obi kayen hin to ba je yan kere era bi je ke via back pa usable gbengbengbengbe yan ga gwale job yan na le ko to ba je na life oloten yan na roko from okwato idungo to egwagega to wega wen ke no ma ge lo igi ogbe ibani na do bi ka Iyore kin oba ti dun la ka ede la ka dun la ka obi ado we kan obi ka we eri enene mi nokpa eri video ni geri afe wa fe una ya we bega be ring road fake life wa do afiyan gbe eru wa fe yo bomb so o we na ya we bega egbe oku we bo wara from we na wu sani ya bi oju na ya we bega lele edede na mitipele bebe ring road we ya nene bega no be ya we no ma ogwomadi awe aje ba de so eba etu bi awe bega ye pobo we we tu useno suwa ogare gwadu adam we gwadu ya ege mo pa togo me igba togo me o every time wa ya togo me ya ita no ru pa de no hando ya ge we ya ge we togo wa gwadu aka na eri enene mi nokpa umiamia na wu ka ubuwe begi ne bi ring road umiamia gu tai iban ha do ka we eri era bogwaje ni mi do bogwaje dun laka bogwaje dun laka beni meje na meme gwe ijera mo pa ka o me gwe era no biara mo obi oselu igwe family house o ma ore Oro Street ebani family house imagine but ebani ra mejo da dogoroge no ga odio be biara be gani oru ga rodoni the man we gune so everybody dey inside that dog in your side dog even village ije mo me village ije no bira me o me village I no get village I no get any place be me je na na rita me bo no de na we you no tengo paisi owedo bia bo ni hin na we me paisi ime kenirie emana in Spain na ebo me I die here I live here I die here I go nowhere emana here gaji iga wi me mu mi ari ogwa ma lo tararara ya mu mi ari ogwa ya ko mu me keni mu je meji ba ni sadi ba ye ko ta mi je ibi me ta ma ene emi opa nu wa o meni wa hu wa ko wa mu mi ari ma ho ni agin me bebo na ya gin wa be ma no gu bebo na ni ase ya gin ya ma ho ni agin me ni amu mi ari ogwa ri wa ta mi me nobody well nobody know tomorrow ija wa de no gbe ba ko say na ta yo to emi evanya keka ya wa o me no wa gele wa so won o gele wa so me okay na iwa me ga dere ri wa no we ni wa ko wa ti Celestia awo ru Ivan of Celestia big yen wa re so fa yen wa dress me wa re bible wa yo me bo ahia wa mu mi ari ogwa put me beside my mother keni mu je mejiba yes sir finish eta mi me ohun gwe mu ya ohun gwe mu me o me salo pa wesi ibi mo pa giro no we yen ari oja we oji yen so they will only feel my absent we yan magi mi ku na fo
oge gwe iya we tinya hia ga sofa o iya mi ba e oni ro iya mami po ni ro ni oni ro saloba wo ni ne owo ni ni ane so I'm free. So they will live to my children will live to remember me. My grandchildren will live to know where Ijiano was a great woman. So I'm happy about that too. Only was someone me. Well, as long as the win hit me na zeni or zeni mami me because I have completed my mission. Enjoyment in Megidina, me. Anything, any money I work today, I use it to chop. Or come while la beauty kibe no no wa we come wa de me no ri come o. Yeah, do what. There was it about Friday na last week last week Wednesday no èmi ní wà de boutique ima we lu opa wo bi so we me no ja me de lo I spent 120 something euro ima èmi opa be ro ni be like mi de so wa ni wa de la wa de you ima so ni ba na fi kwa ina fi you wake up to fear you wake up the money yes no I didn't know the nene na do have any no yan we like na mi no ima we here fe ni wa dele mi dele mi bi ni na gba kun so na so ibi wa dele adole ne mi ni de ne ima na de be ni ori me soto ya ide so wa ne iye lu eri waje so I thank God for my life me wa no wa kaka bo wa su se no wa ri oja me wa hu enu wa do afinya gbe ma ya afinya gbe ma Iyore gbe omo wa la jan be ne no wa no bu yen ga je do wa ni we je ne we ya mo ne su mi pool la dia e we ya mo go ma la dia ibi a ho we live video so ban o ya we ma so je Nigeria o wa ni ama boy ya we ya boy egbe ya wa wo meteme me ma wa no ne ya wa ma bo wa wa we competition na dey impress. I just start out do go wa uma ebo wa yo wa a problem reba ama no wa ta we mana bo wa salembe no ne no wa no wa ya show o hangu wa la ne no wa isan wa ni gu wa arezike ate this is one of my houses wa arezike me ne no wa kia wa la o wa ebo wa isan wa no wa bo egu wa ezike wa mudiaji I just tire for now. Make we not dey live fake life. All this fake life when we dey live, e no good now. E no good. Mama ka wa ye Nigeria mana ya show wa we salebe no. Orun opa kan je Nigeria no show wa no la wa ni o pa ika. La wa ogun yen o be no wa so wa la wa ona show wa be no wa be se owo wa ni keze ken wa muja yi wa ki o wa ni isan o wa ni gu wa do anya na pata o senu na o agi wa ai wa no ma bo wa be gbe wa ke no ma bo 6 feet ni e no me ni ola fi han fojo we no ri fe se we inu ko no me we o ke bo wa ma mi bo gu we dere wa ma se be ni aya we ọmọ mo ni na wo wa mu le gbe o so ma pati yan we ni ya we religion gian ya mo eji o ma bege ana ya hia be mo yo to e pati ni ya be mo lele o ya be ya hi wore o to kaka ya mo ya je muslim ri ya we ya mo ya pati ya mo ya pati ya ri ya hi pati ni o je be so me bati eni so ma gbon ni ya ri ya hi wore ya ri ya yo to kaka be no face o no so do wa mana gi bo amoro po mo pa ma no wa gbe nu gbu wa je gbe ma bebe ni mi wa ko wa gbogo me je gbe na na o da do ge wa gboga je gbe beri oni o ma ho i ma bo o beti ya so ina je Nigeria iye ihe ya bi hotel ibe je ogwo ma roporo pa we ihe ya le yo wo ro pa ni alo bi you understand so idu wo ma be no go me fa ko se ni ko ri mo le ijo ye ko wa baby ngomo iwe wa ko ebo iwe wa ko wa wele iwa we ri wa we sama yo maka no emi kmene wa sai iwa ko wa ri yo you understand so idiono so fake life everywhere. I just tired my sister. Fake life everywhere. I just tired. I don't know why.
I say make they don't dey live fake life again. They go go Benin. They will say they wan show people house. The house, they not get the key to enter the house. They will come dey stay for corner, for side. They will come dey stay for backyard. They stay for side. They say this is one of my house. Now so one I just see video today. Now so one they say one see go Benin. Because they say this is one of my house. One of my house, you no enter house. Oh, this is my tenant. The house when you forget tenant, you no enter. You no get the key. So now so one get consider they show that one today. Me I don't know who asked them. Oh, do my bowa on my camera, uga bowa on my camera. Or when we bowa ya fe no roa donifo. Ide do rie one room, ide do lobby a back on your guwa. Meme ni me here show or say na cook benegbe me. Since we many here show ni maybe je Nigeria be na ni area do be na ni video hotel. Ni ya lobby ero. Iri o wa ropa. Ni ya lobby a back on you or ni la go we spend a day break ye mana ero. So if ni feko wa many eko wa areba. You understand? Ya wano. Imama no wa no tamugwa. Eri yore we nwata. Eri gwa go gwa ona sho ni ya la we boye mi ni ewu. Ona sho swimming pool. Isho ehia. Nene swimming pool bo we de nena. Ero ojo bi gbole o. Efe class ni otamo bigbo. Obigbo ige ni owa inode. Obigbo ige igo inode come as they come before. Owigbo gibe ga Iyore eme karata. Owigbo gibe ga na eme sweet dimido. When sweet dimido ro my sister. Sweet dimido inode. I don't know who asked them. They call the show us. So Imama not tell me yeah. Imama no, I not just know. Call the show us. Call the show us. Because I don't know. You get house, so you not get to, you not concern anybody. You go, if you go Nigeria, you go your own. Nothing where they not they show. You get one time when they call they do competition, they call they show kitchen. Riba again, go to kitchen and walk. Why? Okay, back by way pot no new kitchen ma. You know we do I show a pot near live by. Now we not be na titi, I be more titi. You know what be motiti. You know, do I show a husband? Me more done here ya show. Na ko be na again. Me I not they do competition with anybody. Oh, ma come ogo me ko here. I not get time for all those rubbish. So you know, I say you're not get with the middle. Sweet domido not there again. I make a big boron. Money not they come as they come before. I make a big boron. A German not get house. I make a big boron. House when you already so now rent you go rent to. German not get house. Social house night day. What will make me confirm and I the one when quick talk that day because I don't hear am since February now. I don't hear the story. All the story I don't hear now. I come make the story boss out make no whole land only so hot to boy we do talk. I now I come so now so that one just reach. Iyore we just wa unia on a worry picture. No mu on a worry omuya yan Iyore hiari efua wa me de Iyore abon pori efua ikera iwa kero ye iwa frustrate no bigbo ya say aye Iyore is a goat yo agarasha I swear ona wari picture wari ya desu Obigbo bubi yo ogbo oje to bigbo wa owa mo si di waru re kujore Iyore seti gun okay no mana seti togene no bi Ghana igo 40,000 no mu no bi Ghana Iyore seti ta ama egwe ni emu no bigbo ma so ni obigbo mi we ni go ni ja re ya la kan to bigbo na ya ari chinere one peke small girl oyari well because Iyore no get sweet in the middle
gele awe to me sweet di mi do bi gbo ge yari o wo be adere no bi gbo na balade iko be no bi gbo ya imi e no bi gbo be do show face we ti oge yan igbiyan wa hypertension yan igbiyan wa o bi gbo ade ba be la renu do be do ge yin me ne ku make na be mu ya make na be reduce volume ya make na be reduce Iyore ube dere ne ku mu ijani yesige no fiye ke gbo ba gun owe ni abe jendo ta abe jonu we no do gwa ni jonu we karo bi ene ngwe mu ro bi ene ah o kan do ta abe ni na abe jenu o mu vie bola jati nu me ma Iyore we ma enu we eje we ma se de enu we eje ye iwe wa be ma nu we gwa ri oko de na be ma na iya me ke ni aso we se o ha mo gbin ya na mi we go ni iya wa be mi we ne wa just go ni aga ge go egbon re wa se iya me kan pa ni aso we se Iyore ero obigbo owe Iyore no get sweet di mi do oh Iyore you no get sweet di mi do sorry ni ka o se ti wa mi we sweet di mi do ni ka wa mi we sweet di mi do Iyore yo very sorry ni ka o mi Iyore sweet di mi do obigbo na ihwe o my sister, you don't know what to be sweet in the middle. No running. Oh God, I don't know. Sweet in the middle, my sister. You don't know. No rugwe ni. Iyore no get am. Okay. May I just talk and small. May I talk 20% of sweet in the middle, if you don't know. You know what to be sweet in the middle, my sister. People when feel. Not be say you don't know. You just want to feel me. You want to need time. Sweet in the middle, You see now may I just explain. I not go talk and finish. May I just explain small part. You know, say get some women, some women, some men they. You just say maybe that woman not just get character. You not get character at all. You go they want to say, what make this man like her? What make this man like this woman? We are we here kuna dem wonyi what be jai we? A sweet in the middle ni o wa me. Ijeme o pe na ga igba me sweet in the middle ni me mo pan we hia ta no hia jaji ho no so ku oni ai. My sister, I think you dey understand wetin I dey talk. So me I don't witness that thing. You understand? Every woman supposed to get sweet in the middle. You can't get one that time we did for Morocco. So you can't get one girl. Make I not mention their name, but that my brother too like her. You can't a friend one girl. That girl every go out with me. Oh, maybe every now. Oh, here live like mama get a cack make money. I can't get live. I don't. Me more live. I know be your hand. Me more live. I. Daddy, all time now we live. I. I mean, sister, what live. I. Already me go buhani gwa live. I. Edokpa ni we no live. I. Ma gwa live. I. And me ma ho no ma do live. I. Ni ma gume. So because of that, me say by and daddy o turn na wa take it serious. So well unless o buhani live. I. When I know what do live. I. O ma pe momo ke mo yere. Ari gwa ri we ne me na igwa ja yo teme gbe na wo se nana re. Imata ma we set live. I na. Oge aka we no o kana do live. I na ba. Oga ge ata we no kana do live. I na. Ma we mi age be nu wa ya on egbe e. Adokwa to na do ata ma gbe we sister. Wa ata yin gba en go kana ma gunyi me. Beti ya ri e. Ina we wose nu we here ri e o kana ma gunyi me na. O do gu ari wa ja u. Ina we o ri ono na o. Eme me na jo na wo. Uri e o. We sister we ari e. We are here. What we make you born? What we je? Did you born? What can I je? Egwa libai. Egwa hokmo. Egwa hwe. Oh, did you born? Egwa je? Oh, well, here we are. Time I will know ya hwe. We dog on in. Oh, what make you born? Je? In a woman. In matter in a postpone. Maybe that. Now we have very. I said, "Doctor, my dad, baby, tell." So tell me again na ke wa be do again na do ta mo teme gbe yan ho ni e onwe nega o ti ero poropa ga siko era bi je yan se ke no je yan eva po yan wa o mi gbo teme na do ta ma me gbe ge mi no ta mi yen na we ta ma we na we be ni meje me wa hon na
duwe na gidi ya ba kwe ina wo wa ila odogbo ni wa je na we me la me won ene ina wo era bi fe no ro ina wo era bi fe na jara gbon ugbeli awa then 20k duma honu gbe la be 20k wa utami awe ni agagi like nuje ina we ri me wa mi ebo so fa nu we ri e na because if you no see and we mana we say get na go magi me egwa leba egwa hokmo egwa hwe then we na like umata ma egwe no ya hwe o kan we 14 years yeje we be jineri yen sponsor ya na asi ya Togo o kan ma yo magi ona agbon na wari ya ma yen be na ya we mi roporo pa ina we de no mo bo we sister we mi ya we wa honu we ai ina we honi yen na honi yen ibe ya ibe le ona do tama megwe e sweet di mido iyin awa me sweet di mido ne ga ni awa mo sweet di mido ni yen ohun ye wa re evun ohun ye ma mi girl ni o mo sweet di mido ni yen dedemede ina we mata ina ge na we mata oni wa no na owe owe na wa like owi eji na wo wi eji me wa go oho ne gwa le bai egwa hokmo yeku egwa hwe na wo kwa gboniki ohun ya mai agani ya evacuation ya mu ya ari we gani na the bottom ni je bi ari wa ijo jai ba ni e di agbe ije ri ogwe opolo o sweet de mi do na wa je aro o je are bedi o do polo do le bai o ke do vi o do ladin e je o we yan go ya gbe ladin gege o ya pa so o wete Iyore ve sweet di mido egbe no girlfriend o teme ni ga me obigbo ate rime won ipe so ro na yan wo pe agbagui o pe ani ya ge sweet di mido ni be no ja je o de gbe ya yin mi o kan ni we no la no you make we forget her now forget all the past o de gbe ade Iyore ve sweet di mido o se ni no mana setting o se ne obigbo mana setting ona ya gwale sweet di mido na re chinere wan peke wa Iyore ve sweet di mido eri awo obigbo tana this will not be funny my sister na the truth now since February I don hear me no dey like to dey break table na make me just keep quiet I just keep am cool Iyore not get sweet di mido that one na sister wey dey for Oketa dem so that one no say Igbo people dey like sweet di mido well when I say dem say that one sit talk say that woman not get sweet di mido we talk whatever kan ya we says girl whatever we says girl of ya we says girl we ba ni always side chick we ba how you do follow man dey for how many years my bi o wa we wa gbaro awe je wan hun da ne je wan na aragbon no udane je wan na aragbon no for where up till now ona do say where he really he suppose okay now when I say if you my sister if you say na lie dey talk he suppose Iyore get sweet di mido the we go come go you know for where na Olu na go marry that woman Olu no one place where they call Olu na go marry the woman come chinere wan peke na go marry come na go marry na si Iyore see here na Iyore wan just grace na wan just grace Iyore no fit talk the thing when Iyore see no fit talk am e no fit talk I don't think they don dey battle and Iyore no quick believe you no quick believe when you hear this matter when you no quick believe na when Iyore come confront obigbo na obigbo say yes o awo magwe ya bege upa uga yen gusa ti zegbe yen me ni je yen jawe u yen mi ni jawe u wa to ta lota oni o me mi yan mu eye ta lo ni o no introduce eye ta lo ni igo no ke ta lo ni re o mi e gorio oni bi yen me ni jawe Iyore gwa le bai Iyore gwa no me karata wi Iyore me karata wono talo mo Iyore me karata wo wa me ne we me karata me wetin I dey take that kind of woman dey do I know wetin I dey find I no be that kind of woman gele obigbo ni no gwa lo be gboko okwo ne ha o ino ebie ne o ma emi no like gbugbo o ma me
Iyore na te aho gwe eyan here guy the last bus stop. Ọmọ yẹn gbẹ uga soluku ne ode yere oluku isio what oluku isio wo sedo ne wa isio ujogwe he where uselude for front wa rugbowo where uselude for front uje ahia wa isuselu na we okay don reach Benin where just don reach Benin where regrodi regrodi dey for front o you go pass the wire road yo uje ahia no hina uluku isio oyugbo wi en zekian we gbegbe yen ne o Iyore na iwa frustrate na iwa depress oye zaga igo nu kwa according to we no se we kai wonu mu ari do edo beri igo ni self de gbe return any money send e wa mi abe guess ni ekeni ana hu igo yani ga hu igo bi bizarre ego e 1000 wa me keni aje iro unsa abo gwe Senegal ya mu wa iro unsa re bedin ye we me ne jore ya wi ya edenimi amevela dia ba o me ime mi jore ya wi ya o jore mi nu bi edo ma o ijore pahugere o ijore pahugere ni bi edo me mi ke na ga yo ijore pahugere o ijore pahugere bi edo me mi ke na ga yo ijore pahugere ijore la wo pahugere igi mi emena deri mama ni se gugwe na wi mi ke ni ani eso ga ajebo eso ro no ya stay je hotel ederi oni go ameve na wala dia ba o me se ti die ba eba igi wa se ba ni ya we ba na be some of the guests ga je iga 2019 abi some of those guests yan wa re 1000 euro every month wa gijore imemi ni jore ya wi yan o imemi no ya wi yan we are sekeni meka na iro usa oh god ijore payugere o jore payugere ni bi edo me mi ke na ga yo ijore payugere o jore payugere ni bi edo me mi ke na ga yo ijore payugere igo ni bi edo kun ani ami ya we mi ijore mu jani yesi gejo to ugi bi edo mi ke igo ni bi ere kun ani ami ya we mi ni aya enegbe we ga kokiko ni we mu ari we ga ya no we ga ibi we ga odonu ti go ni we ibi ebo be ro unwe mi no save we jore e ma me ro awe to mi a family mo ogi mo paro ije me jore o ye wa fi opo wa yo ni san olajan wunu e o wa vomit go ni ne o ku we ko bigbo e wa go opo ni wa fi yo ni san olajan wonu wa ife yo go bigbo olajan wonu wa gbaluga wa kugbe eva kugbe ma mebe ni ya gbe wuwu ni ri wa ya gbaluga eva wa vomit go ni e do ga ine ya beteme ne ya roporopo ero bo si egbe be yore bo cause that ro if you don't hear when now if you don't hear something for don happen. I hear my sister. You know be say Iyore get good luck before. Now bad luck na Iyore get now. Iyore no be person. Iyore no be lucky, not get sweet in the middle. That sweet in the middle not dey. You know say this thing, this woman body dey get sweet in the middle. No say they get. Any woman wey not get sweet in the middle, man dey reject am. No God will be agile. I not get sweet in the middle. Iyore not get titi take away mudere na wo we ge blo. Na so titi tell Frank Victor come tell proud mommy. Na proud mommy come we wear for us we come here. You understand? Now I tell no. Na so the something take happen. Titi tell Frank Victor tell proud mommy come tell us. Na so the something take go round. So now so say Iyore not get sweet in the middle, the thing they make blah. E not good.
aya titi na le ona ya titi ya de pure water ya de pure water gin wa ya mu pure water gin wa na ere ejore tawe ya de pure water yen ga age ohun o ma ewe oni bega enewe no sweet di mido ijore okugba feko hian ejore imina ya na gija we marriage ope ani no ladi adere imina ina ja owi yeri mina owe osalobwa nuwa mina na no owe osalobwa we ni igi yohia order for we eri oka ijore so ijore mo be we na gbon we gi sefinia imina ya na gija we marriage mo we marriage awa gbon imina ya na gija we marriage ya na gija we give away na wow ekita we na wow kita yen wa mo kita wa je o da we geti o ge no hia ge no de o ga mo ga imi ne be ne ya emi ya fe no hia egbe ga igba wo yo wa ri hun da do hun we na wow ijore na wow ijore e wa na kina imi na ya na gi ja we marriage ya ma gi settle ya we marriage ba u be ge mi ne nika osi eri o wa no imina yana ijore we mare ijore e picture ni mana gwevio he ba ni re wa mi eni ge pe aya amanya we enu we ri enya hu ni ma ri ponfwa o eke imina ya hena ga ja we marriage we ya so ene ne imina oni we ja we mina saluba we ni ri we yin oda fun we ni imina bege imina yana ja we marriage sia eri ko ya hian onti uvie picture ni hin ba ni re e picture ni e ko wa vie yo to wa gwa le picture ma no gudo ni aya wunu we picture rabi jwe njo o ya mu ge idio wa mu ba o ya do gba be o iwi ha monijo do ri oge obigbo o ri e bai monijo e kenu te ri oge imagine mu picture ni hin ba re e ki e ti asan la jamu huwa iya we baro hun wa eki ebe bi kologbo iya alajan wo he ogwa we baro be dry hair dryer iya we e hun wa ijore when we na we tu we were do mu ebi edoria were do mu edoria o hian ka wotu we do dology eti an we nu do dology worry a picture here na la dia etu were do ba picture na ta biera do ba picture ni era bi jweta biyan redo ba yan ni asiyan jama oze huwe do mi picture ni pe ladin o wo mu picture ni ladin ni aka siyan jama ji oze huwe mi o we na huwe o do ajin do ya kun ko ni o ma ya wo gegbo e mu no bigbo ya ri e wan chinere wan peke bege because you not get sweet in the middle wegele do wegele me sweet in the middle wa ho no am sweet in the middle ya mu ekpu me wa mu ekpu me uje zagode ame here uje zagodo ame izagodo no when izagodo here understand ye 20 liters wa 40 liters Oya me say 1 bag of salt. Oya me say 1 bag of salt. That how many that bag of salt? No 10 kilo or 10 kilo of salt. Oya me say 40 liters of water or no 50 liters of water. Oya 1 bag of salt ya me say then oya pu hewe ni. Oya pe we me say no do salt and water na very na. Oya pu hewe ni oya pe wa pe ne then won be nu here do rie jo no na wa ma do rie super glue iyore e ko gwegun na be nu ya we am sweet to me do you have to super glue that place when you know say we na dey super glue you after wa you salt and water ya ipene when nu ya na ya mu ne obi gboni ona idoran yo to na idoye blah be ne atiti kai udo rie super glue udo ya super glue why super glue ne ya te wonu jolo de ya se o but wa wonu jolo de ya se na isagin ado ala dian bo ehun wa de super glue wa ya super glue why super glue for no do rie bandage jo then no dey plaster ya plaster again for 7 days
Benemi na ni tama wa yo to professor na kana pro I professor zinu na like sellotape ene usiae for 7 days. After 7 days udo bend plaster ni udo bend him body that super glue ni u fe ko de scissors udo ya pale kwa skin we ga lele get worry because you are looking for sweet in the middle then udo alame rendo ya here no make na he dey makina I got raw dey makina I got raw no problem we ko wa see abi no wa me sweet in the middle do aro any man no really wa you boka e be gani no wa se ba ni oh to ba iwa no it's a go so na ni game we na this prayer line prayer point na ni dey ma we na jore ni aga ya we marriage bi mina o ya me turn na we na so ona iwe wu na wa dey do give a testimony o ima we nu ri go me o jore o la di on do give a testimony where a prayer point ni ri enu edere o fe ko lele na e ko do we ga iwe na den u ya vie picture geri ma ke ko ga bi jima no wulu ni u vie hin wa ni re u do vie picture ra bi ju e de be picture je wa we u do vie je ba ni o ami e ke ba ni ipa u do ame sweet di middle if not o pe no wi no ja we marriage na bi mi na ona okon no nyo we de gbe be that sweet in the middle na ro ni enika o mi e we sweet di middle ne u de gbe gi won e ofo ne ude egbe mi eri wa ja we wa gbe ball mu fua no na be ja we kuku ko mu fua blo we ya o here atiti time we to me blo e do ta me Frank Victor na ta me proud mommy na do ya we beg so we ye blo no good again no sweet in the middle o give our no pa no road no ga fast we there o dey yan what that funny beta we me sweet in the middle no get sweet in the middle oh no guy dey no 70 years 80 years oh no am sweet in the middle ope aye avielele oh yeah like no say man they like that sweet in the middle Iyore no get am if na lie make una ask atiti talk am okay no get sweet in the middle me blah obigbo we no get sweet in the middle if na let me na go ask obigbo ask atiti na me na go ask obi Ghana Edioma ya te Edioma gune ya no be Ghana no ye 40,000 na upon that is why they give them money na sweet in the middle ni oh wo ehia kworo kwa ne oye sin to take we mu ya ruwe hia o ne so o se ona gi mu go ni ya o we na gwori no ga ta be there we yin wa won do ijo da fi yen ri ehin agbemi lamune eri ehin awe no pa wa mune yin se ti gwa we ijo do no bo gbe o hu ehin awe gbe iberi oni na we ni megije na me no be ko so bi o sun de na ni awon mo pa wo ehin ado ri ehin ado we ni mi mo gbo de Manchester e mo hin awu ne digo no me no hin ari me dukmo no me no hin ado ri me demila yen te demila me ma dogo me ne ijo de kwa we ha we ni nani no he na we ijo da fi awon mo wa appear wa awon mo ni a de digest yo o wa de digest ni a do demila me no ha igun yan gigwegun o de digest ga awon mo ni yen te demila me ma dene tok me ma dene ni ngbe mi ba na le mi I don't know le ima we like self ibe kwe no we le ba mi to bo me le ba ni I get me amo mo usla that I want the grace o me ya e ko are re me na ge go mi no be go be je mo le ba me e ko mare re me we total let me cook my food by myself because ima no yo bo kan ba me I know they tolerate nonsense. You mono me ginger me here ginger the ginger. I know they tolerate when you asaka no so your bani everywhere wa no ko wa ko den isa saleya. I know send do. My do be mo ko me ma magwe ya money me bia ma we ko me are ma money bia. I fight for the truth.
So the topic is Iyore not get sweet in the middle. Iyore not sweet in the middle. Iyore not get sweet in the middle at all. You not get na make them driver. Na make Obi believe am, na make Atiti say they make a blah 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 blah. Iyore don't depress. Iyore they don't depress, so carry Ijani yesterday picture put for head. Oh what go wafu. Iyore don't finish. Iyore is a go. Yes, why Iyore for an any cow. Where emini e ude man ne jan ni adota we are here do we are on we on to them we udo ma dem ma we are here do we guys said do when what a picture ni yan what e yan we da we gwa beri oni nka we Iyore ere o no age dem emi si wo iwe ni jani je ope ni keta ma we na we jani yes geni iya agelege wo hu we are here do we ya sambo when I sample when me a give away ya fefe when I me tami ya we huni ya da dog give away when we ya give e do ni make na zoru enu we ya de do gbe we we ya re do we said do when I ya we ni ya fefe yen na zoru enu we gbe be do when they gbe kakabo ati wa mi awe me bas we ni ka pa ya fefe ya de gbere ya ga ire times 2 obe kan de gbe do de by we ari edo ka se do we ya hia ya ta u ya gi uhun ni jani yes gege we no ya ge wo do e me ni jani yes ge ta ma onu ahia no ya ta wo do before ke ahia via we picture ni hin ba ni re sha ka wa via hin he uma na via hin prayer line ni rie no ba u ga we ese me no ma na via hin a prayer una le yawe prayer line ni uga we se anu ga be we be no man do give a testimony e be mi nanu wa do boy give me okpia ni be se we aye wa we hama na obedia una we prayer point ni ntama we ni ya ve picture ni heba ni wa ve picture ni heba ni na we anything riri ga wu be ni a prayer point ni ri enu ni be ni gbenu ya me sweet di middle atiku ugbe ne ya yo to wa we wa ke this sweet the middle we mana de gbere jaju me ume ya pe amebu me ya pe because amebu me nu wori e la ya pe iyo wa no uke pu he we ni no mama ni ne sweet the middle gije ni uke pe won be nu awe sis we ni aga nyu he joto no age be nu etoro o de ro so who when we gwa be nya joto agbon be mi here be bege okay ri agbon de mi o ki jore je ri oje before ke we okay when you water no we na we sweet in the middle ware by force o ware gege we nu mana we be di oni egba enu ejore o egigba mama ni Iyore mama dabi live video presenter si ya o mama ni roporopa egigba Iyore na ya ta me bi an se ti o Naija wash we no say problem je live video ni make na gwe Iyore no problem o when you no say problem je live video ya make na agui my guy on is awon ka vele kwa we ko vele kwa we no say problem you live video ni ya make na agui which means I don't like the anya where so eri ni no mo already what do no worry you don't say so you live video whereas we wa no we wa logo bo logo he here we ni ka agui live video ni aga ja kon ri egbe so eso ni awa gwe owo hin ka we ni no mare na before for we eso re la video na na make ro ma ku we na si eje ya gbe ama ku we no eso re la video na ese la si be Monica elolo
ihe gwi gora ila de ona yunu salona no kwa me again me mela re bo de no bo wa se talo kwa jiyan na gbe na yan na wa gwi ni yan re fun po yan wo do pa yan o me esele si wo da fe lo lo ge okin ice cream okin ni yan kwa ti o wa mi egbe a yan wa beta eri esele si yo na eri osigbo yan wa beta lo talo a lovely wa be yogere wo yo saloboa yan ya gwine mekedo la video ya you ya sale gbi ane eketi gedo re we na we keto do mweri ana whereas we wanu wo wa se zo wa yin agbe gbe ni aga gwi we ni aroporopa la video presenter aroporopa e get 37 we say we man here 37 ni ka say because up to now me emi man we give me say me because we here kwanza ga wa here kwanere here wa mi boya kwanere wa mi boya kwanza ga igo no man ka ga kwa te je po we na we je bo je kiri mi kemi nu we ya siye do ba we epo ni evon agwa enika onore doni o here fifun we po akwan je evon wo titi kwa wokoro uhie hebe akpuru edina desode etieti hu ga deji yore etieti hu ga deji be na wi bia do gwezo uboni o se na akosi nwa ninu eba ijore payungere o ijore payungere ni bia do me mieke na ga yo ijore payungere o ijore payungere ibia do me mieke na ga yo ijore payungere ni bia do me mieke na yo bia ka uhin o to ba ye wa kere o sade ka wo do ni wa kere la to ba ye ere ra ize gbe pe pilo be ba ni o eyan na be pe na ri abapa ye yizabo ye na gbe fi olote ye na la kwo okwo ye na la gwagega ye na ri dun ogo no iduogo yana la gwagega yana do sebwega ewega yana yamu dia tigire yana ga gbe job we ba eri ya seti yore me seti la den la video ni do atore I can't fit to talk like oge no gwa bere ro keta ni o bo pata ro eva e santa igbota equal time everybody do for there you know obi no be Senegal we Senegal we ze gbigbi aga na sakono we Senegal up to this present time ebe ero gbo be de wa la de do pata say that na we ma ya fe yan gbegbe if yan gbe ma ya fe yan gbegbe you can't fe yan gbe when all of us dey fe yan gbe for live video not be small not be for here o ori oni waje o emebe o o ya la we bo o ma yo wa de obi eno be mula wa de no na be ya so go wa de no bigbo we no ni be ya we says boy be le lo bigbo yen be we says girl le lo bigbo e no get with the bido e no get with the middle e you know ewa mi na ma so wugiawu ijore ya vie picheri ma ye bare keke picha bijima no ria wani ya ma gewe te ni hone do ya ma disgrace bi do one day ya na ya si won oje bi an se ti ija ni yes ge ne ko no bi oba oja ya si ye wo ma o ja bi re ya si ye do ne we na do mi do ni do do ni na do agwe aje iyo ja ya si ye do na hone do ona hon kwo wo ona hon kwida ona ho yawe okoma yoku ede so pin jame ni jesige no ba dia o jame ni jesige owe me pa ni abeta o do no mani na ni we live video o we no ma wo ya hia amege nwe queen no amen of father wo we ya the person expect maybe ya ga amege no ko be do ni do wa ho because ami mi na ho bunugwa
amwege no ho emi ho kwa ni awo ho na amwege ne bedo ni amwege no ho bedo wa ga expect mi amwege no wa me mi ho pa mi amwege na bedo de so ga me video pa no ga na ho amwege no ma bedo amwege no ho bedo amune me mi ho pa ni awo ho na amwege no o bedo ni ero no wati ayunu wa gbe onu wati agbe jumbo nu wa expect girl yin ate mo genu wa e ba we ge iye boy ge yan le run ge yan le run iye boy yan na mo bo gbo wa be side of wa bodo be ge wa pian pian usenu na o body wọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọge wà nùgbà jìnnà ọmọge wà yẹ wọ́n ọ̀pọ̀ máwé gímẹ̀ ní mẹ̀jẹ̀ o ẹni kà ọ́ gímẹ̀ àó níyàmí ẹ̀kẹ́gbẹ́ ẹ̀mọ́ gẹ́mọ̀ dàmẹ́ o àó níyàmí ẹ̀kẹ́gbẹ́ o ẹ̀mọ́ gẹ́mọ̀ dàmẹ́ àó níyàmí ẹ̀kẹ́gbẹ́ ọmọ bámọ dàmẹ o ò níyàmí ẹ̀kẹ́gbẹ́ o ọmọ bámọ dàmẹ àwọn oníyàmí ẹ̀kẹ́gbẹ́ ọmọ bámọ dàmẹ náà ó ní sími òsèré náà bámẹ bẹ́ẹ̀ni wàyájú ní rí àìwá bẹ́ẹ̀ni wàyájú ní fìlùpẹ́ gíẹ́ ẹ̀wọ̀n bámọ dàmẹ ẹ̀mẹ́dùnmẹ́ ọ̀ dàmẹ ríkọ́ ẹ̀ ọ̀ sí ẹ̀ ìnáladì wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ má gé mẹ́ nìjẹ́ náà wọ́n ti hàn gé mẹ́ and I'm not doing it because of anything retí gwàlíkọ́bọ̀ gwàlípìlì no. Bene waya jime burion bene mo ba me ja da me bene me do me jime be kho me o ya me la dia won ro ko ma game o ni ka o ma game e dien to ma game ni ka o bene keke ya ma game ni je I'm just here I'm just like that so no Iyore the picture ni bare we di wa be tie set for today ma wa ko de o we can talk pa